Lakashakaraba. Hallelujah. Kapngakot, kalangan kiyang kaunan sa umapisit. Mika pileo patotopon life of Thailand bilka kiupana kisapol mangkot masan. Ibang kapakap, wow yuto isme banyang niya. O main siwa kot kaun labalap kalanganin kamay sa patotore ni marang kaun Sises. Sakasapay kalangan kiyang kamuya sa umakisit kamgatan moitang sangka kapul sapul masan nan wawa. Yay kapakapo Lord korusyo kan mepantrok sapul masan panaliti kamor. Masan ang gota manaman. Kay te kay kosoy sapul masan. Makapulipul po yung kamor laki aramas. Kalangan kiyang kamuya anointingin nga namus saraw po na imeur. O po yung sapul masan makapulipulir. Nikilakwet o pilang mor. Irailakan mapipaniw kiyang kamu video wet yai kapakap makit aramas koros nay aramas ay penenay pen ngoy ay pot ne serisa pantupang ke menasola menewong kami o men maur kemor makom kacung kasane yang ki aramas kapora yang kami at kapeng irate mosan ngen saut so tampong manaman keng kasamena karampa litera kuprangkot angkak poita bonat maur ni marang count Jesus moyat kanat sangkamor amen. Well, kalanganin kauno iban $, pueki time, minute taba iban share up, iman wadotra, okay scripture, men katokela wasami yuki yung katala yu. Ayo yukos ko siya tuan anti-Christ, tamo puksaraw masani katon anti-Christ, mebang ko siya, mebang kaunta samba, murin met. Okay, o tuan pok talan so lang. Mapuk saraw katrin masani so iban kapatayang atro kay scripture. Itanto de katoke to lesson na yo. Kayo Tesalonika pa yo isak lemaulele sa kwalu. Iban pachuan kita scripture kan mora. Kom katengkak korongay transawat. Ariyet supplement kauno. Batak mesepatak kiwang kumail. Ketailakan mepan memor neran mekauna pan kotto. Ketail sotra pan triangla. Mon railakan memelar. Pongilen rueseo mai ko siya rayo. Ban wiyawi. Yengelen tonlang lapalapaman. O ngelen sapulman kot sawi pan paito. Arrepain kauno apan kotitito sang nanlang. Irailkan memelar nanar poson Christ rapan yasatamas. Okay, railakan memelar nanarail poson rapan yasatamas. Paluwar railkan pan orta. Okay, amur kitail koros memamor ni yan sawo ampan patrong rail ko o yang puk tala. Punta pongkan puentuang kauno nan wawa o ituen met atalpan yeyang kauno kokolata. Kasampal en masanen kauno. Turin aramas mia mempompe mia pilaman manakap me pilasa. Euramantama. Euramanta katstong kauno. Okay, kauno katsto. Yasa me story koras me chay watak nampuk sarauta na pang wiyawi. Isay kiyang euramanta me toke ma. Manakaporong at euramanta sawi. Oramanta kauna apil wurngato en perta. Okay, yai mana kaporan mut apuralar yaselia. Mengkakela kay child ter matongki pegaren kauno. Kauno inen limpo kong child ime kap kapuliki child na oramanta ape. Okay, or mana kapo watak mapan sa rongele I chamanta limpo ken god. Pueki estuwe weki aura mana menampuk sarawi. Ap muitang Christ am nor saniyak ron patangkan nang kono pata. I watak na puk sarawi I watak atame. Okay, ayura mana menampuk sarawi. Okay? Aura mana menampuk sarawi. Rampukate so pesangnya kahono. Imen kakela kay kitrail. Niyan sa mikin kilangata aramas ewang kahono kelala eu sanganay kaperenki. Pogita chay ko wa mela mor sojuk. Eu ba mela sojuk eu ba mor sojuk. Ay makin kutor wrong
Uirail koner makan kotre rail arabil matangam purala tano kapchakai. Tano kapchakai. Makoms aletar kraisap sochi char kapaka picha carbon bangap chakai. Okay? Magjail. Kajal aramas utanam palora jail udan jail luat poegita jail biditip jai so gitip. Pingkaun Jesus masanina soni saklemau ime tu ko kajal marakan. Jai ban sutra patong nam palorang kalapa jai suka kelail. Jai suka kadreta mego jai suka morin solang nan sambawat. Okay? So iai kapaka makorusia mauramantar muin sambate biliang kam kamelele menlau. Uksarawa tete yang kecil Korean Korintian Korean Korint payo koten sampa ngen saut ima kempici kamaskuni kecil becalen terkelang melelen patakan Christ terna ramas mempombe okay me pugin ngor bad te kailong kengit pokita pada batang kemasanan kot ab mengkatete yang kami semuanya yang kamu dengar pugan kosangnya Ungan ko sang yama kom sapol mangga komo ya ngorong aramas men mepatapatang kemasanan kauno. Ako sang ren ngen saut, ako sang ren Satan. Pokorus yama panak chik lawa ale tamasanan go raban morla. Ngi raban morla i ka raban atay ya patapatak aramas ngongkilar. Aramas ngongkilar pangen nan ngana tay ka chelanane berta. Korus yama pa mempatakin kansa ng mau yarmas penirail ban mela sautuk. O aramasakan merapatapatakan kang kansa na mawi raban yang rel mela. An sawat solaran son lukamon patak, lukamon kapakap, lukamon umal. Okay? Okay, pagkikin matawat tano ka chay komat. Bacay bang komatan paloran aramas. Amanaman chay ban umong kauno kalep. Korusya kan magangkailong kungit ni so karapa kapan chamanda. Nan hel kampan wiya mama yay o chamanda masan koros makasuik. Pagkas chukilang kauno. Ya chay kapal chay kikilang aramas. Okay? Ngoy kauno mangi. Meso charamas mani kailong ki. Master. Pagkita Satan ka kaunya. So ikailong ki tirin aramas me so karapan yang kailong ki. Ran pokat so karapa. So karapa. Lel aramas me kumpenit to. Lel aramas me kailong ki niya. Ipakapaki yu ki makong kauno me ay witness. So tra mantra. Iko lang ay lengar-ngar. Okay, so makamu saulan te sutra saulang. Eu sangan ngen mimere kanana repent. Anana repent pogita ngen saud me pang wiya yang kamu sanga. Miata to tonta token momotso. Murin patangkan restuko de rail yang utungata o chaki de isingokan kalangan tak mai wiya. Tamero wiya ramol terapongli nan wawas chokonang. And so what Thailand nana year serious. Because kasayan chunta token momotso. Pong nan nga na yay galingar kis takot sangon chunta token momotso ka. Po ma mele chepan sa chong ngongki ka maurala aramas. Ay menete aramas ka meme gila. Okay? So ni sak payo riya sakyo. Meman meken wrong. O kapayatay ko sunnet kan. Yeyi meken pakongya. Samay pan lalale. Meman meken pakongya. O ipilpan pakong o kasaleta pengoy. Kasaleyang pengoy. Okay, como yung ngoy chapan pakong kauno aban kasaleyang igitra. Nan ngana cha chapan wewe ke coach laula chapan limpakong coach laula armas pang ye sa wewe nanarail sa wewe. Ama como pilata como yung pakong kauno pang kisikisakin como amo poson. Okay? Now we get to renatak. Imi pagkiraganunda. Sayang poson Christ. Ketela makukale poson Christ. Tepel poson Christ. Was chupay kiyang. Takot poson kamelele. Tepel asame miya ko. Tepel asamiya Christ. Tepel asapanim saklaya. Tame. So okay kitchal chay poson en tepel. Okay? Po chay poson Christ. Ab chay kang ewang Christ. Arya koros mepan. Megila arail poson. Okay, poson Christ irail me panya sada. Poson wat ke kamelele. Poson me kosan ren kauno wat ke paik. Okay, paik yang. Ari chay sa chuka kuyuya chay witting the memor nam penin sana chay a chay claim mi a chay poson me pang kamor ke chay la. Kalesia limau isak tuwa ulan riyesak wano. Aka chen masani. Ari wiwiyakan ninduen anabanaramas.
mesansal, yetrakan, nanak o kamal, tiak samin, wunani, kailok, akatrat, luwak, lingarngar, akamay, saminimin, mawo, peirin, sakaula, o song taken metuetra mepukat. Intayang kumail, metuetra ay intayang kumailer mas. Irailakan mekin wuya, song pukat, sotra pan sosoki, wain court. Imimen kakela kake korusia merongorongele, niyomu pan ken examen, de kasawi yomu mongyong, miatra aramas me kom kailongi, miatra aramas me kom mamauki me, katan ki nenek, de kamal, aria ikarapan masan hau yo watawat, kom yongoy anana repent, anana kolula wilia kapsupela. Chechuka kosaya me posun Christ, ipan yang komorla, a kauno condemn, kauno karya, we am a komuyongoy, we am a morlale. Okay? Rajukitu kriya sakriyawo. Ayatakan wan ngeno, limpak, peren, pepon, kanangama, kadak, lalapot, o pampap, o liksang miswit. Takot liksang miswit. Aman mana ka po sa iya, taibang uya po sambamet. Okay, kaiten ko sa insolang ma. Taibang uya po sambamet, ko sa in, John tadakan momotso, nananip sa pal. Okay? Pwede may pan, patapatak, tawi uyay puko, nanim saraw ya yap sa sa pal, inangan utuk. Pan sa siya, wawait ki. Inangan, ya, wan ngeno. So siya kasunod ew, kinuwang mapukat. Okay, so siya kasunod ew, kinuwang mapukat. Mak jay mamor ko wan ngeno, jay sa siya nana kasunod. Jay lang nani ko kasunod pwede, wan ngeno pang kamureti, sangkaras mamaw. Arisapol mang Christ Jesus akan kemelar pen ana parail yang agi tiak suet o inang suet akan ngeno kat kiyang ke Tyler maur arya utan pan katin kakaun maur tail ke tail der aklabalap o kamakara aman de perin pana okay aklabalap kamakara aman perin nganen Satan maka taiban audat kelimba o suik megot mesuet Mamor ko kuprangkot at lambanga claim may ban morgi lai poson. Chama-chaman, Satan poson, yang poson. Awas to bake. Okay? So, okay, pak chay lama-lama, puweki ay wat puk sarawi, puweki ay yang sarawi, puweki ay kak memorize in scripture tapa. Ama soja ay uya patrong ay kamelen, posona mela. Posona sa trapang wayala, mor sotuk. Malgaga lemay ke wisu, Kom kat kisang ya nantipaikan yapan makalakalta. Kom katin kamakele yata yapan pota tuwecha snow. Ime Jesus wiyayang aramasaman may ipsapal. Inchang Christ kamakele ki chay pag chay kor usya panasama chay tip. Chay lipugiti tip chay kakertanan tip anapan tip inangunutuk kakaon. Ab nukulok magchay lukuryang kauno kamakeleya witenia auteyak chay bang kasinen nan ino makauno masani. Okay? Isaiah isak wino lilriya isak bang watak. Ikapreyang me Isaiah isaw kopa man me kopa ta mon count Jesus abang gotsto ko bata moment count Jesus abang gotsto ko bata moment count Jesus a paula. Okay? So Isaiah so ko pa man makukuper pare si pugisama mon Jesus a gotsto bon sambawat. Are Jesus a gotsto iralakan me pakpaki masanen so ko po imra soki mi yi masayaw met. So Isaiah isak wanolel riyesak. Akachin masani kumail kamakel kung kumail da kumail kamakel lay kumail da kumay kamakel lay kumail da labin lo kaya yo mo mamot kumail kamakel lay kumail da okay kumail chokotisang amail wiyaswat pukat mon silangi kumail chokotisang amail wiyaswat o asala wiyamepung ngongki pepung parak
en Mia. Sawasa Iraila kan me milar pan kanaudak. Kiyang pungan me sapopo kan torela liodi kan. Kauno pilmasani kumail koto kitrail kapungala mas irapukat. Menta makumail wichacha kilar tipamail kan apupan kamakele kumail ta tuetra snow. Okay, pang kamakele kumail ta tuetra snow. Wasa may watagang kapano an nan market David kapakap. Nan market David ina markiman kay deki wan paron man kay deki okay ina markiman yi kaunen sompe man yi olaman makatrap apa among yongo mimreng kauno an so koros. So sangni kapitian kauno te kalanganen ngayon sarawi te kawitin ngayon sarawi palilautin kodiyala kan chay kinosa mga sarawi tiya tapewe puwegi mumuna kosoika kapakap okay kapakap ki kamakelen kauno mepang kamakele tayi apang potopot tuetra snow okay anana iseya mumuna iseya ako patar kauno amasa niyang sapulmakan totonik mail wita takilar tipamail kan koto kachailen reasoning together okay chailen kapumpanan ampunga chail makmail pan paikiyangya ar kumail pan tungale rakan wan sapomail ap makmail pan kang tukiyangya ar kumail utan pan mela ngoy kauno memamasan Game kakela kay kitrail mempompe me kakosayam makapcha kay kilarma likaman ngayon sa pichi okay me sapsapay kong kuprangkot yet koporapor me panyang ko lang mengkosay sansal ma child more pan utapon puksaraw tame kachin masani puksaraw korya mo ibanta korya condemn lo kayang wayo puksaraw uwang kosain uwang aramas korusia pukita kichay korusia ibutitipan chay korusia anane Sises ikarapan chay korusia anane ipsapal so pilpil menya momotso me chelye yang momotso so trapang kamor kitela momotso so wasa chay poson puyang kairta abo chailan morlak chalanane ipsapal chalanane kamakal kinchang Christ chalanane stoik tip Okay, stoik tip, yaraman kamay tip, pero sampamon court, san salong panong masanang kauno. Apaan ke mata-matao Satan me piti-piti kamuyan, makampan mela an ke morsoduk Satan men. Okay, kauno pang katungi, ikarapan asutun tayang ketal yata pang kotto. Pwede tame kat kiyang kamuyong ay Pilipin poson, Pilipin menewang kauno. Iban pilata morin sampa, te iban pilata kauno. Karadas cho kasalayang ketal yata pang kotto. Pwede Pilipilo insenam. Makapangkulanan lang teso. Sawasa pamwi ye karabana telwia ye ukupana masanan court puegma kom socha weweki David socha weweki ngoi socha weweki tame wiya ipsapal socha Bible school abe puegi ay pona sangen saraw tieta boy ngoi wadak puk sarawi kak weweki so ikakela kai komi yung ngoi socha anana kola Bible school pa chan weweki puk sarawi chanane ipsapal Panganan court pangatlong lala chay pang wadak puksarawi socha makakisa nga chay poson socha mabampichi ki child okay Isaiah mayapcho watakataro kasaleyang ki child tuwana child dipan untang Christ wooden ki child pot tuetra snow iramen natkila pay makauno ki yang kamuyan takot natkila kamakale yayer ay mempuralawi uyedip taypa mempurangu uyedip o ngay kikile may pangkolanan lang po so pakeo. Okay, so pakeo. May pan malikila muranaya sayer tame melel arya solar makapantipaykan. Okay? So ne uriye saktuaw. Mantan rano so na klangata Sises akat kodong re e apatuan klang yen simpulan koto. Me kin kat kisang tipanaramasin samba. Man so me Sises kat kola sword dan babam baptize ren son baptize son I kodiala pan Sises and so me klang Sises kat kodo I me ko saya kat to sang ren kod pweng kat ton kisang tipan samba Satan pan wiyayang kamuyongoy kataban tipatak tatangala sili tangala renanikan
te changawi para la seli wasakan me pan sa wasayang challenge Korean kauno Satan mo makom yongoi we ki limpakan court pweki kitratipan changa kauno pokita yi karapa wo katstone ki santepeikan katstone ki santepeikan amai pan so changa I pan so ki tepeikan I me pan mela ngayumong kauno I katei ko mapango sa yayang ta ko yayang in chang Christ okay so banda o pweki ke depan laktakla abanda ta ko yayang in chang Christ so iban kamakelegan yan chang Christ o mamorki ay soik tip okay soik tip kite entertain kider kang kansa na mawi matamataw so charwa matamataw so chamelela magchaiban miminan tip para ni sampa kisikisin likamon sarawi kichay kiklem magchaiban golanan lang so ema poila palap ema poilaud okay poilaud golanan lang kamu yung asto kakadogi dai tra alle kareta machaban maligi chaban lusang Chaban malki chaban lusang. So ni sakpayo. Madu Mark Luke Soun. So ni sakpayo. Eulel wano. Are Jesus kachin masa ni yang rail. Kumail terin senswet o patro. Kumail poson court o bil posonia. Para toto mianan chan pasan samay. Okay, tron momo choking go dang yama para toto e ong railakan makokona. Okay, kay tek ong ramas mal me bebunsa sa kauno. Kom yung ay pungla makelakel o wiyasriyen court. Chasola wiya ramas mal nakchabanip sapal. Okay, iso Japan in tayang kumail may pa what? Para toto miya nanchampasan samay. Masota ay so Japan in tayang kumail. May bang kola o kona batang kumail 2 mile. Ilaw kola o kona batat 2 mile yam pang proto o kare kumail 2 rey. Po kumailen mi wasame I miya. O kumailasa yatuan amail pan kolang wasa mi kukulang ya. Thomas hapatuan maingat kaun se sasa wasa makom pang katlaya. Ayatuan at pan kakan asa al makom kolang wasaw. Jesus masani ngoy me al. Ngoy me al. I karabana chay lip sapal. I karabana chay lip Korean count Jesus. Makon to bacon. Udang kinian chang Christ katlon lale. Ako sa yang ngoy me al. Okay chay lukwari Jesus. Po ime al and more. Ngoy me melel. Okay nan so ne wakatete yang kachal masanang court. Ye court. Okay, ni tapeng kawaw. Ye masano miyer ni tapeng kawaw. Okay, masano miyer retail, masano wiyara masala kampang watak sone wisak payo. So katete yang ketal me masanang court ye Jesus. Okay? O ngoy me melel. Lima kareta. Okay, armas kerinda. Ay char po ko traman. May nga sotra ko traman. Esotra ko traman. Jesus kelep chameal. I kelep chame melel, I kelep chame more. Piloka yaramas patanke wrong Jesus. Rapatanke Jesus me sipala te tauli te changa likum puk sarawi. Kamu yo ngoy Jesus in puk sarawi magchaka melele. Kamu yo ngoy atramor bam bend nan masanang god. Yayi wiye aklapalap kakango te changa liki chabang katupolongoto chabang wiyaya nga bam partisang. Abang partisang orong o kiyo wakong tama masano masani. Kamu yo ngoy sitakak wokitala masano puen suit and fit in senatrial. Kamu yo ngoy bang kiyo wakong masanang god. Taban aktikikila, taban repent kalugila tipachakan. Chay sosa mea kotiyo. Kauno kelep mangi mea koros. Okay? So, kayong kurente isak limau riya isak riyaw. Boduan aramas koros. Arken mekila ar miniminiang Adam. Iduan koros ban yaskida puegi aral miniminiang Christ. Chaman meko saya miniminiang. Miniminiang dagot miniminiang. Itipan isoik tepaikan iewang kauno. Aramas panda. Uko yata kok sinli saulang maing iwiyata ngoy sinli saulang. I miniminiangan mo. Kapilada
magabani wong kauno. Ke pilata me soja kajaban armasaban dayuk. Soja kajaban saram en lingama wasagis. Ke pilata miniminiang kauno. Men, chay mimina nanso. Nangen saut inanang kailong getrail. Ngayon South Kailong masanan kot memelel puya ke masanan kot agang kowai kapulupulokan wo kita lamor wo kita sangaramas nantib wo ki yang rail mor sojok masanan kot me patak me tay bang ko saya nang karyan timoti riau silu le eu le limau ako saya nan iratik limau ako saya form of religion denying its power. Okay, we are to marketing go tak up sotamana. Kau no soik songa. Kau no soik nganan religion. Okay, challenge we are kitriak the mom up sotalipo. Kau no pola pokital tipan pon and miniminiang Christ o kai puyete kupura. Nana chai more, nana chai way, nana chai more pon sambawat. Okay, so on Isak Limau. Wataka ma ayo pampileo ka preyang isak limau rajikitik limaisak limaisak walu wait sorry nangka yung current isak limau rajikitik limaisak limaisak walu riyaiko Yet me meninta wong kumailen. Sangan paluar me we sangatra utuk ontra sotra kak yang so kuwain court. Okay, masotra nganan court puti re trial chai sotra ban so kuwain court. O sango mekin marpasang sorala sotra kak yang anaki maur patabat. Utuk ontra aban marpasang sorala. Esodran ki more patabat. Kumail rong patak rirwet. Kaite kitail correspond mela. Ab kitail correspond kiwokla ni ansotrakis. Ni marep choyo. Okay, mamiging kalap ko saya. Marep choyo. Aban wiyawi. Chaiban kiwokla. Okay, chaiban ewong kauno. Ni anson pepuk. Oh, kupermak. Lewadak mau. Rajik lemesa keo. Kumail rong patak rurwet. Kaide kichail correspond mela. Ab kichail correspond kiawokla. Ni anso trakis. Ni marep choyo. Ni anso me. Kaim saklan sowi pan pepok. Bueningilan sowiyo. Memelarakan apan yasata. Yasatang maur. Mesolar kak mela. Okay? Niyomu ewang kauno kamu mela. Anso wapan wiyawi katong kauno palwara muyen pampile wosang nan ngena muyen. Solar mela sautukong aramas mana. Aramas aman me melan utuk o inta. Sotonga nang kotlale e mela sautuka sotrapan yang yasata. Okay? Pome pan morpasang udan pan kiyowoklani song me solar kak morpasang. O me pan mela udan pan kiyawoklang ni song me solar kak mela. Ar me pukat lau pan poita. O me pan morpasang pan kiyawoklang ni me soja pan morpasang. Masanang puksarawi ang pampil poita. Mela komomomlar o maur bewedier unsak. Okay, mela komomomlar remuyo rei. Ma ketraip sapal. Ma ketramuitong Christ at amor. Okay, palwara traka pa melak chas chuka chapan ko pogita. Mia eo maur me puksarawi. Kadete yang ketrail me posonlar kauno. Okay, irachigich lumaysak wano. En mela atatan manin kau ki kin sang ni tip o tatan tip kin sang ni kosonneto. Ar kitrail kaping kalangan kiyang kot mekin kat kiyang atrail roson en pewedi ni maren count Jesus Christ. Okay, child pewedi mela sang ni totoken Christ megatin wiyapon lopo Christ anana pola
Pokoros me bang poson lai. Resota ban, okay? Soun 3:16. Soun silui sa kweno. Resota ban mela sojuk. Rabanan kemor sojuk. So, masanin got me poson. Iwa sao makin kap pompo pui trial so long jojo. Pagjaigin lama me poson wati ikam ang poson inkamele kauno. Okay, poson ka poson in Satan because yayer. Pui bang kamele kauno. Kapayata isu kapayata. We are pain in sene. So poson in Satan mo. Okay, poson me bang kamora la kamuyongoy. Poson me bang soy kitra o min yang Christ. Kuporang kauno no yaka kaun kitrail. Lasen irampuk meimen ja ketailen lesson pongi depil watak me bani tanto lesson en ranwat ye kotial riau silu chai ban rong nam puk sarawi songkan sangkayar kadete marengo dolel kadete kap lel ni kisilu ko moga na ko sayang saulang ko sayang aramasin sampa anso lel nang kotial riau silu kotial payu kola chay solar klang puksaraw ya ko sayang momotso church okay imakareta ikongong trial ran what orang koros na tel we memor events of life tuweta tamo we kotial ko sayang trial me pan we an so what o me pan ko to so kotial payu kola chay solar tiarata ko sayang solang momonono pata pete wokila pete solar ko sayayer tame pan wiyawi ko sayay ayo ko saya oral kotial wono muy kangongayang chalchalen watak is watakata kangongayang chalchen watak wasawo ko saya tuwang kalokolongkan makauno pan wiyati pon sampawat abang kachkisan sapol mokan kalokolongkan pan wiyawi okay naniralaw de isap tuwawo kampang watak kotial ako saya return of Christ protong karyaw and kauno okay so kauno bang kachkisan sapol mokan kauno bang moitang and out anti-Christ and rule okay parisu abang kalopia la puegi teren saulang meserian pebokta rapan mela ari anda masani mabang pant ari sola meban luwadi so abang kamotela parsiluala iralaw isak tuwawo kampang wata ko saya return of Christ pang purodo kamomala tatoken budangan trepen okay nani ratugituk riya isako ko saya tuwa Wayne Court pon sambawat new heaven makauna ban kachkito so kangongay kitile maso ikin choweweki ikin watak na ipuk sarawi is choweweki kotial kayo is chip sapal so dani ban choweweki bang watak ban choweweki Karyaw, istuwewe kita ulul tayo mo. Ya, kotial. Medyo story cheka yasa. Apo kahit yasa makita ngoy kalip ang problema. Ansa what so magwewe tuwe. Karapanawewe chalye yas lale. Chay mamor lale. So kalanganan kauno kasalayang gachal. Magchay pang watak kotial. Chay pang mangi me imelasin puk. Wat ki imelasin puk. Trailer me lasin generation lasin tien mamor okay mo kauno apan kalau ka Satan brode parkit o kito new heaven on earth okay poson kan renta me new heaven ma estremelen wata ko nang kotial okay ako sa saya me kauno pan brode kapang kasola anti-Christ or false prophet nan lake of fire okay apan kachkiyang kamuyongoy wake up pon sambawat sangaraspan mau kap nituwang kuprangkot amen kangungay kachel watak puksarawi kayo chelananip sapal pachelen men watak ok chelbang watak chelbang wewe chelbang ngong chelbang pirda chelbang soik tip mi kayo men wato me mimi po na imong yung mimi neo kiyang kachel atay puko soik tip okay an kauno puko ma kong ketail atay puko suikti chay sa chakak mamor kitip kilkilem me chay bang kolanan lang sa chapak kewa pan wiyawi ter muitang Satan and piti ketail chay ban sa chamen wiya war nan hell okay hell sa chakak pagpukita ang kamuyongoy hell ang Satan
Uiral kan maban inanen kapchakai melin. Okay, the child destined for hell, pwede kapchakai. Tatang kauno kitor kalangan chay suik. Kauno mama san nan sapulma. Chonto tongan chay suik. Okay, apo. Answer me chay ban. Umong kot wiya mama ye. Kauno ban. Play mon masachayka. Atay wiyapon. Me aloyang atay lusang kamor. Okay? Ibang kapakap. O maing siwa kot kaun labalap kalanganin kamay. Kapag nga maramoy saraw kalangan kaping kiyang kamay sapul mo masan. Iyay kapakapo Lord ngayon saraw kamauratanan nga natakan chorus mo wiya rong sapul mo masan. Iski to Lord po senuwan tamo kam katin masani. Iyay kapakap misapanan mo yung aktugajag. Katkiway sangkit koso kano katia maupon mga saut kun literekiat maur. Ayay kapakap misapanaleti saban kairta saban wokiyang kupromoy. Woksan pain kit woksan tepatakan wokiyang kupromoy. Miniminiang komoy na nanso yawan ray nanso makampangatin muitang san mamor monumun sampawa trapan wiyawi. Iyay kapakapo Lord kamuyang katin makong kito so saygit. Katkiyang kit nganan karwaro. Poseder papunsasa anso maukan. Makamkatin muitang kit san repent kalula wuliakap. Ubaba komoy sa kaprayang kamuyat kapeng. Kasaba kalangan ng kamakaun Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor. Kukulata. Amen.